Kaseng Voice of the People Party kapan pau baka jingweng kam ke Sorkar Jela ya ki officer ke state loka yukta ki papenlong ya ke jing tokit kadai kebuj ke baniada ya ki nong mikmat babamsab na kaseng NPP kentok wadi ki bahiye ngasem jong menteri rang ba ke Jela presiden ke PPP uba Arden Milar bersaya moj ulong kejengmi ki kubor baka Sorkar MDA kala pukunno ya ke jing trekam jong ki officer papenlong ya ke jing tokit na ke office jong ke state loka yukta kadai tang kebuj panyada ya ki nong mikmat bamsab bad ya ki bahaye ngasem joki ki bayajan bha paru menteri rang ba ke Jela ya kane de beremjur bang persya da baro ki bedon ha ke Jela mula benrap ba menteri rang ba dai ban sangeno bang muslia ya ke rukom trekam ke office jong ka loka yukta bad kadai ban long ke balai loj bad ke bakoj ha ke jing trekam Sumpah Arden ulong leda ke Sorkar kampung kambeng ya ki officer balas caweng kam ki balas syakri ya ketenat kaseng kampanse ban mino syasurok ban sedang ya ke jing ki persya ya kam bamsab jong ke Sorkar Jela po ke jing ilam ke NPP mula ban rabru bagi pajba ka Meghalaya ki dai ban yo ya ke Jela ke balaj na ke bamsab bad ke PPP kum kaseng ke badon kali yang persya kan penting kena bakane ke Sorkar kam dai ban pengat ya ke pajba ha kino ki kendon